ikimenyetso cy'ukuri inkoramutima senguhazwe witanga uba intumwa uba ikimenyetso cy'ukuri inkoramutima inkoramutima ndabisamba bibamo oya inkoramutima ndabirara bibamo oya niyo byabamo niyaba ari inkoramutima senguhazwe witanga uba intumwa uba ikimenyetso cy'ukuri inkoramutima senguhazwe witanga uba intumwa uba ikimenyetso cy'ukuri inkoramutima. Inshuti mudukurikiye muri uyu mwanya turi muri santarare Nyamubembe ibarizwa muri paruwasi ya Bukunzi, tukaba turi kumwe n'abana baba mu muryango w'inkoramutima. Tugiye kuganira nabo muri uyu mwanya, batuganirize batubwire ibyo bungukiye mu kuba mu muryango w'inkoramutima. Witwa nde wowe? Uwineza Melissa. Uwineza Melissa, vuga cyane kugira ngo abadukurikiye babashe kukumva. Uwineza Melissa. Melissa wiga mu wa kangahe? Mu wa gatanu. Mu wa gatanu, mu mashuri abanza. Uba mu muryango w'inkoramutima? Yego. Ni iki wabashije kungukira mu muryango w'inkoramutima? Gusenga. Gusenga. Witwa nde wowe? Iranzi Claudine. Iranzi Claudine. Uba mu muryango w'inkoramutima nawe? Yego. Wiga mu mwaka wa kangahe? Wa gatanu. Ni iki wabashije kungukira mu muryango w'inkoramutima? Gusenga. Gusenga. Urakoze. Witwa nde wowe? Dushimimana Zita. Dushimimana Zita. Wiga mu wa kangahe Zita? Mu wa gatanu. Ni iki wabashije kungukira mu muryango w'inkoramutima? Gusenga. Gusenga. Urakoze. Witwa nde wowe? Impano nziza Cynthia. Cynthia. Wiga mu mwaka wa kangahe? Wa gatanu. Mu mwaka wa gatanu. Uba mu nkoramutima nawe? Yego. Ni iki wabashije kungukira mu muryango w'inkoramutima? Gusenga. Gusenga. Urakoze. Witwa nde? Neza Florentine. Ineza Florentine. Wiga mu wa kangahe Florentine? Mu wa gatandatu. Uba mu nkoramutima nawe? Yego. Ni iki wabashije kungukira mu muryango w'inkoramutima? Gusenga no kubyina. Gusenga no kubyina. Urakoze cyane. Witwa nde? Ufite inema Rosine. Rosine. Wiga mu mwaka wa kangahe? Wa gatandatu w'amashuri abanza. Mu wa gatandatu w'amashuri abanza. Nawe uba mu muryango w'inkoramutima? Yego. Ni icyo wabashije kungukira mu muryango w'inkoramutima? Gufasha abanyantege nke no gusenga. Gufasha abanyantege nke no gusenga. Urakoze cyane. Witwa nde wowe? Nyiraneza Adeline. Adeline. Wiga mu mwaka wa kangahe? Kane. Nawe uba mu muryango w'inkoramutima? Yego. Ni icyo wabashije kungukira mu muryango w'inkoramutima? Gusenga. Byiza cyane. Murakoze cyane mwese. Icyo muhurijeho nuko kuba mu muryango w'inkoramutima byabafashije kumenya gusenga. Ndagira ngo muri uyu mwanya mudusangize amwe mu masengesho mwaba muzi. Isengesho ryo gusabira abagwayi. Yego. Mana uhoraho ugaranga byose, ni wowe ukiza iteka abakwemera. Turatakambira abawe bagwaye kugira ngo bagirire impuhwe, amaze nibamara gukira bazaze kugushimira muri kiliziya yawe. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze cyane. Tubwire nawe isengesho waba uzi. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binderanya nawe bikadutandukanya rungu tukandengera iteka, kandi ndabyongera ko byishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe bingize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amen. Urakoze cyane. Tubwire nawe isengesho waba uzi. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri mu gihe tuzapfira. Amen. Urakoze cyane. Tubwire nawe isengesho waba uzi. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduteranye mu koshya, ahubwo udukize icyago. Amen. Urakoze cyane. Tubwire nawe isengesho waba uzi. Isengesho umuhereza bwa agiye kwambara ikanzu y'umuhereza wa misa. Nyagasani, ubu ngiye kwambara ikanzu y'umuhereza wa misa, nawe kandi nyambike umutima mwiza, umutima w'ibyishimo n'urukundo, mbone kwifatanya nawe n'abakristo gutura data wa twese igitambo cya misa. Nyagasani Yezu turabigushimiye. Amen. Urakoze cyane. Tubwire nawe isengesho waba uzi. Isengesho ryo gusabira abarwayi. Mana uhoraho ugaranga byose, ni wowe ukiza iteka abakwemera. Turatakambira abawe barwaye kugira ngo bagire impuhwe, maze nibamara gukira
bazaze kurushima muri kiliziya yawe bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane, tubwire nawe isengesho waba uzi. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe turabara abaducumuyeho, ntuduteranye mu bikoshya aho ushyize icyago, amen. Murakoze cyane. Kuba inkoramutima bitandukanira he no kutaba inkoramutima? Ni ukuvuga ngo umuntu cyangwa se umwana uri mu muryango w'inkoramutima atandukanira he n'umwana utari mu muryango w'inkoramutima? Ninde wadusubiza? Yego. Bikorwa akora. Ku bikorwa akora. Ninde watubwira inkoramutima irangwa n'iki? Yego. Ikinyabupfura. Inkoramutima irangwa n'ikinyabupfura. Iyo muri mu ishuri muri kumwe na bagenzi banyu, ni gute mubasha kwitwara ku buryo bigaragara ko muri inkoramutima mu bandi banyeshuri? Yego. Twirinda kubahutaza tukabafasha kubakundisha umuryango w'inkoramutima z'Ukarisitiya kuko hari byinshi twahungukiyemo. Murakoze cyane. Tuvuge muri mu ishuri, mwarimu ari kwigisha. Inkoramutima yitwara gute mu gusubiza cyangwa se mu gukora amabazwa ari kubazwa na mwarimu? Biba bitandukaniye he n'abandi banyeshuri? Ninde wadusubiza? Yego. Wirinda gukopera kuko ubuzi ko Imana isenga iri bugufashe, kuko wa wundi utari bujya mu muryango w'inkoramutima z'Ukarisitiya abavuga ati n'ubundi ndakopera kuko n'ubundi mu ikayi yanjye birimo, ariko wowe uzi ko iyo usenga iri bugufashe. Urakoze cyane. Ibisubizo mutanze rwose ni ibisubizo byiza bigaragaza ko inkoramutima hari icyo umuryango w'inkoramutima hari icyo ubafasha mu buzima bwanyu. Ndagira ngo muhamagarire abandi bana bato nkamwe batari mu muryango w'inkoramutima, ubundi mubakundishe umuryango w'inkoramutima nabo baze. Ni iki mwabwira abana batari mu muryango w'inkoramutima mwabakundisha kugira ngo nabo baze babagana bajye mu muryango w'inkoramutima mujye mufatanya? Ninde wagira icyo ababwira? Yego. Hari byinshi twababwira twakuyemo natwe. Muri byo harimo ibihe? Gusenga. Harimo gusenga. Yego. Ikindi mwungukiye mu nkoramutima ni iki? Yego. Gufasha abatishoboye. Gufasha abatishoboye. Urakoze cyane. Yego. Kubyina. Kubyina. Yego. Guhereza. Guhereza. Yego. Gukunda Imana no gusenga. Gukunda Imana no gusenga. Yego. Gusenga. Gusenga. Murakoze cyane nshuti mwari mudukurikiye muri uyu mwanya. Twari turi kuganira n'abana baba mu muryango w'inkoramutima z'Ukarisitiya bo muri santrari ya Nyamubembe, santrari ibarizwa muri paruwase ya Bukunzi muri diyosezi ya Cyangugu. Turabashimiye rero, ikiganiro n'abana nakagaruka. Imana ikomeze ibarinde. Tubifurije gukomeza gukorera umuryango w'inkoramutima, tubifurije kandi gukomeza kuba intangarugero mu bandi bana aho mugeze hose. Bigaragara ko mukomeje kwera imbuto muvoma mu kuba muri mu muryango w'inkoramutima. Bikira Mariya akomeze abarinde.